Ewuja ma akwa aban fa won na se de tie na adwumadie so Adom TV so ye frame Daakyehene nana ya o Asante kai se Dominic Siebu a o ma hene kobra Asante eni AC o hene sampanyifo yi na da ne da me gina o mata ban kase so na me de adwumadie yi ebre ene ya ba pie mu ewo malata edwom ye di kan ka se nuoma ebo ekosoro fuel ebo ekosoro ama nuoma anase duane ayedie no so ne buo ne ekosoro sana nipa no eka ya ba pie mu odwom ye ne dwadifo no ebedi nkomo nipa dodo no ekase enoma ekoso ewo man mu nyade a eso ye ni eya dodo ya mekase anya obi na ekuma ntwebo asi akuno pe na wie wuo ana odi ne ti akwakwaji akyerema enti baabi a wo bia na senia me wo han na wo so hwa me baabi a wo bia no de na ye nyina ebetumi aye aye de beboa Ghana ama yetumi afa ye ntuma pa de yefra na mom si ye betumi ehunu se no ma ne bo aye dene anasa nye dene na me ntoma tuduro sanso na me ntonya do a enti wona woto no ene ye nyomu ba betwetwe nkomo ne ye bisa won se eno ma ne bo no sen na etie na sen na sese imprempram ne ukasa yi sen na ne bo no so etie ne ye hunu se akosoro anase enkosoro fuel de enim se eyade a ne bo akosoro na noma hudu a yedi emo oyere sugar intos jene ne ade ade na enso ne bo no sen pote na etie ye ne adwadefo no eni enkomo Eba nyo mi awe kasa oi yene shop ni ra Adom shop akos wa ha yene ni nkomo akos unoma uton wa ha ye hwe ebo ne tititisen me niam ne de meka se ni na ya tutu ni nyina na ne ya kra ne oil de increment ni akese anwa na ye de nu aduane di wo fi anwa na ye de nu aduane plantain chips fo be fa de kwachi plantain restaurant fo so bi oyiso anwa bia de oba pena na wakem oba pena na watiem enkrofo nipa onu beto ade ezem ni di nkomo gire se ye betum ne wo kina obeba nso ni asa pepe die ntine mane ba sa mo amoto ade na mutum ana je den enya ya tumo se me se ebu kwete tu na befu kwa me nim si atum mo na mo for rush beto me de me se me ye market me de better na me kwakoto no oh ya ba ebi kwa 30 cedi 20 cedi e se me san so fa dada sika biem ensan so nya me ma ton no dada no me nim se me nya mfa so no se me san first kan hu bio na sa na me nya the quantity of the way na me pe no ensan so da isa me tin ya me meto no so se bi ase beto 20 na me sika na so I have to buy 10 because kana me kuta me no enti me to 20 enti ye hwe anwa no ye hwe anwa no ne ye ton na he ye fa se na otwe betwe mu no na ne bo ne ya he na se nso ne bo no e go ba cry there with the sunflower no cry na kan last year cry did Christmas no na 65 the least cry 55 we nya bi ye dey bro nya wi ye cry nka se ye koso cry koso an bia 75 85 fra be nya bi na fiti February a de ba March die and reach say bibi no e say the least crop be nya cry 95 anwa ese anwa 5 liters sunflower ana ubenya vegetable oil say fried or mu de ubenya 80 cedi 80 inti na fan say gallon yi 5 liters gallon yi 80 cedi 80 cedis 80 cedi en kan na dan en kan na ke 65 na sen ya kra na ba 70 ya kra ni enim kra na ton 74 okay obi kra na me yi enti say fried or mu ton 74 kra na ton 70 nti 74 ni ton na ya kwa ye order no e wo mu kra 76 78 oh okay so ton 80 cedi okay nanti the enkrofo bebe na ka se ase editor for mu na mo ya defudi pe na mo pese mo tumu na mo nyesa enye na that to me kwa na me nim se atumu kwa na ka me na me ton old price so say me colleague be ka tell me say how you na atutum enti me find out how no kwa na 78 oh okay it is man 278 na me ton sa na me boka say me ya me next order na oh okay enti na de wo fom ye ana de wo fom na nso ni price na ni nti ni nyina no nti se obi frifie ba beto ade e wo shop a won kan hunu se no ma bo no kosoro ene ma bo kosoro at least e kosoro o de so obenya kra on fa 10 cedi bi kra nya attachment because so ba obenya increment me say 10 cedi 15 20 okay nti dem akese no de it should be
a little bigger. Na yenhwe ade e dey din de bia ebi ye mu ebi ye American ya no ma hodo sugar ne ade ade eno so emu ntumo ba ma I dey milk say carnation milk na ka 3 city yes Nestle na 3 city and on better I think so munya problem ka cry don me fa ko omo dey buy say train omo turn 84 nti say me free baramba beto we ya meto na beto ni 4 city meto mini go 4 cities beto ni 4 city popular milk so beto ni 4 city ana pick ni ade nyina so 4 cities nti make nketua say de wo ba na say ne bo ne 4 cities 4 cities so the 4 cities ba so pe bebre dia na you multiply by the number we kra na say ampo na eba ni pokra na enim say eja enu kra de beba enyiafo so brati isi onu so atutum okosoro pa na say bibia bo no ekosoro nti yen kan hunu say e bia wiase nyina na bibia bo okosoro nti say me dey say me tie news a wiase nyina because UK for complaining US kwa the West na wa hwete see Russia and Ukraine almost so na ka omo ye Adom every day sunflower this wheat so na man be brief go neighbor okay so mo kuntoko yi definitely na ma be kosoro okay enti eba na emu no so a emu no so no san na tie kitwe ye se he de e wo soro yi we nya kitwa sa wo no kwa na ne boy den wa ha onya kitwa enti obi ba beto enti oba beto obeto na 70 cedi we 70 Ghana 70 Ghana ana ne kotoko nso beto na ni kotoko ni 340 345 okay yenhwe esam enkane na esam no na esam kra de na ka ya de anka ne bo kra nya den kra esam ka say products kra ze mu 12 cedi ni ade say esam the cost nzo mu so matu for the sam de na ka the cheapest our market for me kra me start ye adwuma kra na ka we no kra no na ka ye sam 12 cedi when you 12 cedi na ka 12 cedi okay they say 35 kotoko kitwa we 35 kitwa 5 kg 35 series 35 cedi ya samo yes and I agree to so if you rush and ever almost no more come to pay tire nyina nso akosoro fata enti mayen kase mu a sebi omumu mu na moye mu na mo tese enye fault obi a pese de nema be kosoro sika no pe de akwan enye de nema boaye de nema na de boaye de ana ya miloni ehun no so because anu de bi edi nkoda ko school mbe nti ni ade ene so no bo akosoro we say na get on 13 cedi they say 15 no mo ton 13 cedi njira nka park ba ku say no say for 10 na esa so no na 13 cedi they say ko 15 cedi wo zu atum oh papa say some make asa we Ghana ya na ye na ai nti de enkran so ya tum ana de ekran so ya sa tum so no baka say bia enema 1 or 2 bi one more no be crab and sana obetimi de aye we ni nti jana mi misa o this time around na mumu ko fa mu ba beton yi me ni se mu ko na se yetum a wo so fa wo ri be se ka mu na wo de aba definitely nti wo so ba wo so de kakra be so nti ya kwa na ada long wa kwa nya hwe ba de data ya adwuma ye yenti afa ni sa ye ni nyina na abenya bi but balance akos my nurse enti akos ne ani di nkomo no ye beko na ye ni nipa wo fro nso a no so eton ade de bi nso di nkomo ne ahwe senia ebuo na nkasa no etie enti abusuan ye guso ewo malata dwom a ye hwe enoma hodo a ye ton odwom de edi ni de bia ene senia de buo no esetie agia ye hwe enoma ben ni noma ben na ewo wo shop ye hu anwa ye hu biscuit ye hu rice fresh milk ne ade enoma wa he ne buo no sen na etie enkane no na sese nso ne buo no etisen bibi ti say fresh milk say my microphone ko anu ka ma bibi say fresh milk big milk say last week you turn 107 Ghana cedis asat yesterday and 14th the free officer say order na 153 160 munsem I say almost emphasis 60 cedis near the atoso. Cost too much.
And then we know and fresh milk and bibia first stack is say last month it on way 220. Say 230 or 250. By now it's 290 as at yesterday. And as I say so all the company they Omoma nyama no bia say on supply nyama just a new prices but because you to petrol so bia no supply nyama fit last week. Ukro usika kwa ukwa wonu che nyama no kwa yam. Yes. And she said the idea na ya din pa wo fokoma baby e din obi atete wosa. Aja uton flour ene nnoma ye hwe flour no so ne bo no yenim se flour de na nkanya de a o so ne bo to me kosoro bebesa ye hwe flour no so say na tie flour no so no bo akosoro first wo mutu mu 30 Ghana a microphone nko o mutu mu 30 Ghana e che no mu sam to mu 20 any 15 cedis flour ka ye ton 280 some say 315 and a ton fly. If bibia even such a water quiet or akosoro. You can imagine bibia akosoro. And as I say, you are 2 yamama and 5 cedi and 10 cedi, 30 cedi, 40, 50 cedi. Before I go 50 cedis. Okay. Because just last week, Meto and what 305. As at yesterday, the distributor distributing 365. So you can imagine, I didn't easy. I mentioned on your baby my and I ever. And I just say, nay, Obi will fear, Nasa or Bajuma Babe Toadia. A dear foot one or the Mansani Pacron. I'm funny, sir. Mamma Pacrono, maybe 200 Ghana city and I debate your more. 200 no answer. I saw only 400 and 350. Because I do to the other, but none of one episode. And yes, I know to me. I go over sort of. Oh, okay. Na chese eba no woman kitimite vitamin friends milk ni ade bibia everything a o kofa bia na atum bibia de en wo Ghana ni de fa amano no nyina emu a e wo hapra no boy den say amano de de no local rice say bibia bo akoso bibia everything nti omo ye ho bibi ma na ye bre nti vitamin ki say 90 something. They say 120 box. We know. Say box. It's we need say 30 cedis. Oh. Yes. It's we same 5 cedis. And you mo to say the wuton wa e. Is anybody na kosoro? Customers no o patronage ni say. Oh, at the turn up from. And it's a first. Am I the turn up from kra. So who was gonna would to me to idea? There's a canning or better than at okay, I have a mommy, me pato Uber told them how is it? Me beto my microphone. Me beto emu. And a moon utato, and I said, me tato pa. And I will buy in Sakai Benaba. Me buy or me buy a sea too. Balance me buy, yes, sir. None me beto oil. Me to kwa di chen ya me ba ya se ya tum me dwen ho amenti ase enti wa akoye oba tan a ene yi waba dwum ene waba beto wotena wo ba ye ntumu aba how be na ya de bre wo ama me sika no so te sika na kita me ma esote because ya tum enti ya tum no se me yi sika foforo de den edi so sika ne so na me koto enti me de to a me de ko me samba biom ni asantumu a na chese me sika no foma na eko enti wo hwa eye omo amu ton ade no wo shop no mu na ya sikini brenti na omo tutu mu sa na zeda me ka me bisa mo omo se a se na omo koto e no ya tumu wo ho omo se ya tumu wo ho okay enti na omo amu so atumu enti na omo so amu atumu no enti wo ye Ghana ni emre ko nenim no de na wusu se anka asoman ye be ya sa no me yanko ba ne se ene ya to ade mu o kina obeba ne ya sa to nti ene miliki se wo fa se ne wo to no 2 cedi a o kina obeba na ye 3 cedi de na wusu se ye be ya betunya boa ebra ye ko nenim ye nya eno ma ye tutu mu sa because ene yi fuel nso ahia ya sa to nka fuel no se ye yisu kakra ma ye ebe boa ye me giri se enu na ahwi won okay enu na ahwi won nti aban na nkasa nhwa ma ye na petrol no emma form kakra because say enu nti na ya mutu ni omani mu okay
because then I was shocked say me beto ade ne ade chi ya they see atum me call another shop at the same thing who shop because o ya no baako by your market no ye nya no baako ya ye wo inside no stores no who shop because o ya no baako wo fi say wo kwa adwo ho no akwa abna ho wakwa efu ho wo be call the same thing no so be ka kire wo internet say o say wo to okay and that's me table so I dry because yatum nti mi so mi bubu na mi so mi tumu a na we ono waja ho mi ma ba store na ma beto no a ono si yatum a ma to no na mi so mi de call ye na mi de gu container no mu mi say say first na e 4 cedi say 5 cedi mi so ma tum okay nti wo say wo beto free store mu na say bia wo so kwakọ ton wo table no so a wo beto no 4 cedi no so so di mfa so akra tu asanse wo fa aka na wo de call sa ana wasan tum so nti se me man tumu a enye yie so no ba ni o se atum okay that's it anga na wa beto na yan 3 cedi but na o se 35 me so minim ti me di abanti de bi che me kofa 1 cedi ebe kan ye de koye pastries ye de koye rock bands ne adenti ti ana ye beto so se mo so mo beta monti asenti sa na aye Cause si adu woska na wato uniska. Untumento. Na uniska besi because say ba ye watum. Ya be kwa akofa flour o matum, ya be kwa akofa margarine o matum. Ni nyina o matu 50% 1 cedi, 5 cedi. Wo be keka bom na the long run now the number 30 cedi. At the crown na mu na wo beti afri. Ti se first no size ni ti say ya wo size no. Reducing. I said dokuna anka ni e ton no say bia 1 cedi no ene ye ton 2 cedi. 2 cedi. Sa na wi asena yo. Enti mo ase bi o mu to sa no ma mo didi dwa na. Ya na ye den ma mo. I headache. Because by a year and a few months be na fly 120 and 320 less than a year. Ye mo di 200 atoso. Flour bag kesi no. Na 120 but within over a year ni omo di 200 atoso. Inti size are now call for bread no and unya ne sa de na uto no be 7 cedi na about 10 cedis. Ko ni panso anya ne se bia besia bi no didi dwa na omo be chi ni ntum no nya na busia ho. So sanity. Amedi kan fa wonsia na me ntwa mo mra mo ba. Basa to aso. Say, so I'll show you a video. Make I will say, I bring you over some video on YouTube. No, one more domain and that's no. I am me so. Me asu we are just a brave young quenya. The video be a debate to her. What to me a share. Near what you say was on also. I am me, Sanya Beya, whom we have been souvenir be a share. I bring be a video be a debate to her. Who benya be a share. May that say. Nti ya hwe differences e wo tomatoes nso mo nti oba no tomatoes jene nkruma eni mokoni ade eno se hwe nti na tomatoes yi momi ne bo no edasan se bucket ni 30 cedis na konkoni 20 ha 10 cedi. Oh okay. Enkrofo bebe na e ka se enoma bu okosoro eba no tomatoes ni ade nso a eno so kosoro sa toast ni de entime nkosoro wo hwa antoast se mekasi we kura mefa nse efom ndo bai no entime nkosoro sa on and off se ba fom a eba bebre a ne bo no wo fom se bi ama na ne bo na akosoro eso hwe bro nyani mo kura no ne yeton we no mo se no eko 50 45 ye bro nyani eso se yeton ni 30 esa se bi aba start time ne ebi ni ho nia abre no so omete ba na kakra bi nti omko afuo ni ma omunya no dodo a ese omunya enti na ama ne bo no ekosoro ba se na me se ni nyina bribom nti ewia ne bo abribom nyina no na eche se ebo ne yeden etiba fom nti u hwe se antosi no omo complain se ne ma bo de ba antosi ne atosode de ya ka ne twi kasa sa atosode ato ne ma ne de en shada anko soro se na wo mo kan anko soro se me se me fa ne se bosom ni ekire kura na eche se we no wo 50 40 okay by say ni e gira 30 em se 28 kura ebi mu hwie yetimi hwie bi sa 280 okay
when we see a team 18 17 we be cross me no press wa na eja we dey man 16. Okay. Now say you kind of tomatoes je na ni ade no. The aduan wo fo mu en de ya na bo no. No dey intimi raise. Niama ni nyina raise cry no dey intimi raise say na omo canon. Okay. Sana to so. Ya that's onoma ne wa beans ne eyi ni ade no. Sesi ya no sen na ko uton a e bia enka ne na margarine no na uton na hen na sesi nso Patro first red beans no na 1 cedi 50 pesos but say 5 cedis. Yanto was you. The na okay red beans no. Red beans. Okay. First na 1 cedi 50 pesos. E course so na 5 margarine 5 cedis. Okay. First bambara beans na share 2 cedis. Sisi margarine 5 cedis. First we susu na share 3 cedis. Sisi margarine 6 cedis. Yanto was you. When first na 2 cedis. First na 3 cedis. 3 cedis. Yes. But sisi margarine 6 cedis. Okay. First we susu na 2 cedi 50 pesos. Sisi share margarine 5 cedis. Any we susu first na share margarine 2 cedis. E beans na eni yankete no. Yes. Sisi margarine 4 cedis. Oh, okay. Any soya beans first na share 1 cedi 50 pesos. Margarine no way anka way 1 cedi 50 pesos. But sisi share margarine for 3 cedis. Okay. Any millet first na share 1 cedi 50 pesos. Sisi akapia 3 cedis 50 pesos. Okay. And egusi we no. Me pacho egusi dey 10 cedi na 10 cedi. Nti egusi 1 olonka say 10 cedis. Margarine 10 cedis. Margarine. As no price no share dance sign. Pacho dey. Okay. Nti enhwe no anwa no. Oil no. Oil first you know na tony 30 Ghana. We kitwa na da one. Yes. First na 30 cedis. Pacho sisi 40 cedis. Akọ 40. Pacho na kase na ewo nso. First na tony 45 cedis. Sisi 1.3. 1.3. 45 to 130 Ghana cedis. Pacho. Hey, mutu mura ben. Any 3 liter na tony 30 cedis. Sisi 55 cedis. Oh, okay. Enti na say ebre ko na nimu no ma ne bo no. Pacho esra na ekole mba from. Sisi anyama no boy din too much. Mu na mutum wa ha na me pacho de bi anya say ekoto mutum like this way by betum. Nti anya mu fort be bia mo ko fa no. Me pacho anya fort. Okay. Thank you. Welcome. Na edwadie ne ko asan. Edwadie ne de malata dwane de asai. Asai na nyoma no so to na yetum. Bibi is a garlic. First na yeto 100 cedis. But se si ano 2 something. Obi ba na o de man 20 Ghana kro ntimi ntop. Edwane egu, edwane asai. Yatoto nyoma mu. Ade no mo si petrol boaye den. Petrol boaye den nti ama bibi akosoro. Nipa na obedwam kro ne petrol be use nti o ma. Nti yesra nana. Yesra ne pa on hwe no ye bibi. Emfa petrol no ma. Nti sa ma ba tan so yeso ye bre. Jenne ya utunton wa he. Utunton jenne ne fried tony ade. Nyama se jenne no de o roba mu ne bo ne ya. Jenne nse se hwe ne 15 kro ye nye obi nto. Na me ka kire on ye hwe ne 15 kro ye nye obi nto because se se jenne no kra ne bo aba form. Ba lole fe no e be free kotoku wo e be ba no. Jenne ba ku bia 50 Ghana. Lole fe keke. Ofa kotoku ba ku. Kotoku ba ku o 50 Ghana because ya to petrol mu. Ontimi nto. Inti so oba not ne hot na egu lole fe ne so. Inti dia wo kakra na wo benya wo beto aduane ama wo ma no. Unya ade ekura nko. Inti yesra na pa so ne bibi mfa lole fe no wo ma ye. Petrol no so akosoro do. Ya na yeto ma no. So ya ma ya be ma ebu. Yesra na pa. Uton de en. Beton kokonte. Enti esi to banchi na madwa. Oto banchi a se bi o entumi ngo fufuo eno nso entumi mo abesie no wadwa na de the wo na makoyam na mahye de olonka enti ze kokonte olonka ba ko no enka ne na uto na he na sese nso uto na enka kwa na bo nya din at least 5 cedi they say ne lolo fe o mo se banchi e bo aye din ti no
car sika abeka ho enti no say ne we twa the 10 cedis olonga kokonte olonga no twa the 10 cedis wan twa enso ufu say apafo beji sika oyi banchire kura to ho beji sika oso beji sika ukoyam a uhata na ukoyam so beji sika nti wanya ne sanso a enso wan twa the 10 cedis enso nje owo me anyam na mo ya de fudi pe na mum sani amogo fa na mana da binye ne ya de fudi pe sani ye ko fa no expenses ne doso wo ho dodo nti be wie na ai kakra bi pe na wo benya ni nyina se nim ni kodi aba wi ase kokonte kan bonya de so se ni boya de ana bayire no so bayire de yanka kora bayire de ni boya de but bayire de e was season okay ba ni season nya ma ye ntina season nya ma ye ntina okay ana mre ene nkrabia be ma me kwan ma be de adwumadie nyina e de esi e ma mo di dwa ene omo mbeto ade e na ye ne omo twetwe nkomo ana wo so uti ye se kakum ye gine kokko nu mu omo ankasa na chese omo atu omo anum tuo no yaka se nya obi na ekumantwi boisi akono pe na wie wuo na ode ne ti akwakwaji akyerema nti ba bia wuo bia no na wa shine ukona na ya tumi aboa na ya maga na so e de akwakodum pempe so edru ebusu me da se wonya adaje na utranse na hweme ya fra me Daakyehene na yawo Asante me mpaibo e de mawo ene se Nyankopon ondum mo no hwe wo so onfa na taban kese ni emutu wo so no hwe se wo hu ba emma sembe na da foforo ya sanya kwan ehia ebusu mama ocho na me na ase